кол чабыңыздардын коштоосунда Залкарбек Келдибаев агабызды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Катыраак кол чабып туруңуздар, келиңиздер. Кел Залкар, мен атайын сени досым күткөнүн себеби. Ассаламу алейкум, очрашып коелу досым. Аман эсенсизби? Залкарбек досумду көп жылдан бери көрбөй, мына туп тура быйыл 22 жыл болуптур дос. Биз ушул 22 жыл мурда Залкар менен ушул Кара Суу өрөөнүндө гастролдук концерт коюп жүргөндө анда биз жаш бала элек. Залкарда жаш красавчик бала эле. Азыр деле красавчик киши толуп алганда просто. Убакыт өтө берет экен. Анан бүгүн мен Залкарды көрсөм, дагы эле ошол мурун кандай көрсөм, дагы эле ошондой экен. Бул негизи бул жигит творческий адам, чыгармачылык адам. Анан мана бүгүн күндө ушундай сиздер менен жакындан жолугушуп, досума жолукканыма абдан кубанычтамын. Экөөбүздүн эми тарыхыбыз көп э, досум айтып берсек эми тарыхтанын бары. Доске, мына сен чыгармачылык адамсың, сен да Москвада канча жылдан бери ушул нан таап, ушул жерде башка бирөөнүн элинде жеринде жүрөсүң досум. Дайыма ушундай ден соолукта болуп, атайын ушул Кара Суу коомун, Кара Суу биздин жердештеримди, агаларымды мен бир ай мурда Залкарга чалганмын десем, досум ушундай уюштуруп кыжылдап болуп, Кара Суулук жердештер, жалпы Кыргызстандык жердештердин баары келет, аракет кылабыз деп мына бүгүнкү күндө ушунчалык залды толтуруп отурганына менин досум чексиз кубанычтамын, бар болуп. Кол чалып болсун Залкарга дагы. Албетте, ар бир нерсени айтпай кетүүгө болбойт. Бүгүнкү кечебиздин уюштуруучусу дагы Ноокен коомунун башкы ошол төрагасы деп айтсам болот, Жолдошбек Сариев деген мырзага да бир кол чапып болсун. Жолдошбек мырза, бар болуңуз. Кудай буйрса биз бир нече убакыттан кийин ар бир келген коомдун өкүлдөрүнө сөз беребиз. Бирок ошондой болсо дагы анда биз микрофонду Залкар мырза сизге берейин, амандашып, саламдашып, анан жакшылыктарыңызды тартып берсеңиз. Чоң рахмат, урматтуу бүгүнкү ушу Байыш Момунов досумдун коноктору, куш келипсиздер. Ошо көптөн бери бул досум дагы айтып жүргөн эле, ошо барам дос деп. Мына күнү келип жетти, бүгүн келип отурат досум. Ушу сага эмне кылайм? Биринчиден ден соолук кылам, үй бүлөлүк бакыт. Андан кийин чыгармачылыкка керек. Анда эмесе өзүмдүн атыман, Кара Суу коомунун атынан сага жакшы чыгармаларды ырдап берсем. Кана чоңар болсо баарыңыздар бийге чакырам. Sulusu beleng, sulular içinden tuluğu degen, suykaygan acayip oşul düğünögön, süygönün ben senin bolgonu gelgen. Aldırını yazganın görse göröyün, atına yüzünden öpse öpöyün, kibarcık antıgan kızlar bağına, çağırın camların bolup bölüyün. Asılı beleng, asıllar içinde çakının degem, azgana bir gelgen uşul düğüne göm, aşığın ben senin bolgonu gelgen. Aldırını yazganın görse göröyün, atına yüzünden öpse öpöyün, kibarcık ankıran kızlar bağına, çağırdı çamların bolup bölüyün. Şoğun çırgalı beleng, yazın kutlarımdın hırlağı degem, yaratkan bir belgen uşul düğüne göm, canımda tübülük kalganı gelgem. Aldırını yazganın görse göröyün, tatına yüzünden öpse öpöyün, kibarcık ankıran kızlar bağına,
Çağımdu çamların bolundu böyün Ardından cazanın görüşü böyün Altına yüzünden öpsene böyün Şımarıcıt andıran güzel bağınan Çağımdu çamların bolundu böyün Çağımdu çamların bolundu böyün Çok rahmat. Anlamızı geçirdi. Allah başarılar. Hoş geldiniz. Senin yüzün göktü yandan ayrısılar Göz alma sıyırıp bulutlar ısılar arılar Şam'da yandan hoştu kız Kıynama çırptım Sağınamın özümdüm Sağınamın özümdüm Çok kısaldı başkara Durmuşlar sınavlarını arkalar Canına yüreğime ırgadı Büyük ben sana arkada arılar Şam'da yandan hoştu kız Kıynama çırptım Sağınamın özümdüm Sağınamın özümdüm Kıyamdan oğlun aldım Senin yüzün göktü camdan aysın Göz alma sıyırıp oldun karıcılar arılar Şam'da yandan hoştu kız Kıynama çırptım Sağınamın özümdüm Sağınamın özümdüm arılar Şam'da yandan hoştu kız Kıynama çırptım Sağınamın özümdüm Sağınamın özümdüm Çok rahmat. Bana geldi meyvanlar. Ağabey'e bir katıra kol çağıp koymaylık. Bayqab otursam zalдағы erkeklerden en ele bir suluğusu olgan. Zalqarbek Keldibayev ağabey'si çağırıp koyup ruhsat ettiңizdер. Kol çağılar bolsun meyvanlar. Çok rahmat. Andamesi soruları boyunca Moskvadan salam degenimde sizlerge satılmak koysam. Kaloslardı, barınızdan bir geçelim. Sudağı cerge başı bey Meken üçün canım verip dizdim cigitler Kırgızdan dökülüp soğuk yüreğim Kırgız tusun götürüşün alar biyiken Köprü biyiken Salam aytam Rusya'dan Salam aytam Moskva'dan Mekenime Kırgızstan'ıma Hakkı baktı Kırgız
mekan Limuzinli caldamalı yaşlar yürüdü Weekend oyunu görüşür restoranında Toy kanasında Salam aytam Rusya'dan ey Salam aytam Moskva'dan ey Mekenime Kırgızistan'ıma Akıl baktı Kırgızistan'ıma Salam aytam Rusya'dan ey Salam aytam Moskva'dan ey Mekenime Kırgızistan'ıma Ağla doğu Kırgızistan'ıma Jalalabat'tan Asiyalık bolgundur var carandıralı Var bolgula bir bolgula Kırgız tuğandan Kırgızstan'dıktan Salam aytam Rusya'dan ey Salam aytam Moskva'dan ey Mekenime Kırgızstan'ıma Akıl baktı Kırgız kaldıma Salam aytam Rusya'dan ey Salam aytam Moskva'dan ey Mekenime Kırgızstan'ıma Ağla doğu Kırgızstan'ıma Mekenime Kırgızstan'ıma Akıl baktı Kırgızstan'ıma Ağla doğu Kırgızstan'ıma Çok rahmat. Keyingi çıkarmanı getdik. Ha, Cemile!
рахмат. Биркелде Хагатайыбызга бир катыра кол чабуулар болсун. Кыргызстанга салам жолдоп Жамиланы боздоп жибердим айекен. Чоң рахмат деди.